de de Tansya Fernando Silva Mike Kamako Tansya Fernando Silva Tansya Tuaninyaman ako Tansya Jekan Koron Tansya Pansayan tumanin ko anila nasma se asa yun tumanin ko antawa yun nilapang tumanin ko yaw ko at niyama nasma tumanin ko yun yawhan tumanin ko wansakan tumanin ko na kirasma yaw yusin ya tapi tumanin ko na siya si kangking ha timaka tening ko iriuma timaka tening ko unsit ko hawista temoning he kamening ko ingwiti oning ko kisluin hang ka immanyi na ingwitay ostening ko umasa siyeway awening ko inyahi kama timaka tening ko unsit ko Narintas naman hening ko eskwela, man hening ko estudio, mikong ha timanang kay aseway alansit ko tumaing witay onening ko kisway na hong kay kon ni na nueva promesa man kos na ostaning ko iri umusta la esperanza mit kimusta timanang kay na ansit ko narintas ni man na eskwela aseway alas tuma na mongwas kap kiskis kamo nening ko ingkit ka arintas ni maeskwela yit naman nening ko umit kiyay momas kang kinay akana nuya promesa tiap mo na proyekto na siyan mo na mitining ko alimentasyon into manening ko ang set ko unas toma asong way na mongwitay ostening tamening ko timanan wansas takha mitining ko Intima estudio eskwela may hening ko inap ma mitkin tuma wan sa hang taswa kami tintumat kum atim ma mitki hanimas kam eskwela timo na kiswena hong kaimanyi na ngwitay onening ko tuman sit ko mitki ay mong maska naskang kay mas kening ko gilisaning kiskama arintas ni ma eskwela sit ko ayit no nas tuma Timakana ko oswitay ahong kaisikan ko sana asway akana ko kon nuya promesa man ko na ostala esperanza mit kosta timanan na asto manan sit ko siway ana akanin mas kanis timonening ko castellano almuerzo mangwitay ostening ko la esperanza timanhan Mahone kawikusa askawakanga mone kaskinime estancia Salazar. Tengo en la calcula esperanza. La esperanza. Está tiempo, año la esperanza. Tengo el veto maya que más mañana ñancao ñanco que me llaman acá. Tengo en mi llaman tanga. Fue momocama y digo que suena año nanga se llama mujer mañana la tiene como en cocta un herigoma con familia yo cojo sketcana co cuatro yo cojo familia tengo hasta que mocama con eco suena más 65 64 años está co que suena tengo asing ke mokame manye taman aswete ane na hoy ne makanari wo aye maska na mankos no te mostraré cómo está la esperanza na koine chamo ye maska la esperanza tengo anka tasupango irigoma el voy a tener con familia con sayen conta y paima ditnema askesta miskeskaman ko la media manhako y paima ana skilla la kan skirimo ka huna sema oitim manangka
Temahalta yay kama supoi nani rema estancia yay kanko saltani hay comunidad wansa estancia aswani Malta mapmi kanko salta papa mama wan salta iñay kama inenko estancia metke multa comunidad yanko wan salta imakmi kama estancia temajalta yekko nanen temak iñay kama estancia. Mansakayo tasin kabukan siya. May kimya inganahan ko esperanza. Namin ko esperanza. Tamen te va con la esperanza mi amor como nakanan ko. Met ko natin esperanza. Mansa kaspa basan. Tamen ko ka ngetang mo nimaka tema kitang kinale map tema. Mas kenge ko tansya que fue matas na totoo. Mansa kentas na ko totoo mas kenge ko naribata nako. Fiesta nako mas kenge mansa ka iglesia das le makatol. Taman ha iri ko sa met kun hamo singkes kamak temahala masum iri ko sa taman tasupan ha kisuna in mami kami ko iran maha kisuna stoma tinya iran mo ja tepa sama nehe lasi pia sepo tenyo wansa ha ningko wa mula anyon mami kama wa mula ginamat kika sa anyo tenyo ore ne Kristo male ningko kurtar samja tenyo taman ko kumit kong kanyimas ka tumen ko familia tenyo tasupan ha mitin siyaman ningko anyo nangka tak milang ko lang ito eri uminya sangke manya na siyama kisuina kuang ko tas siyama manya makama kisuina tinyo yo sa kapya si kamo timahanin ko maka riuma na si papa na tinyo kuak mo tanli sa tiyo ta kumaskin mo eriuma saban ha insat ka ko sa tiyo kong mundo na oni taman mga asikas ka man ako palabra na awan hat mo sa manin ko tasupan ha ko na temono tema grabación tenyo tasupak at kung ha musumo para ito. Kilhuinat akiak mo ama elewoma temakalta nanilta kilhui imanyena mata inyase kamok nahan inyase ngoyam nan sama ko asu habe nanikalta nanialta metke moltan ha escuela metke moltan ha hospital metke moltan ha comunidad ke khoinak ingwete ko akiak mo ma elewo maning ke kho akiat ne maning ko comunidad hiyang ko man ha tema hiyang ko kinengko yawe akiak mo ama tema kalta elewo ma nani
nahan kelkuen. Na ingway ostening ko ongkai na ako llama 36 años ongkai. Nay akanening ko ongkai. Comunidad Nueva Promesa, 36 años tak el 7 de junio está. Nentaminal ongkai año na. Tingning ko ongkai ingway akanening ko ongkai lipopian ko nening ko na kone Nueva Promesa na ingwetang way ining ko anyip ingwetang way ining ko anyip yan mintoma tinyo yan mamangha mo yet ni mangha ining ko yet ni mangha mitining ko ta miski samas ka hawi timos tining ko inintaminasta na met ko ni malariwo mawan sa anyi pa mitining ko inanay met ko ining ko imang ko sala Timpaimen kaning ko anda hapa. Timpaimen ko anda hapa. So tumum ina ko anda hapa. Tumum na anyiba nasma niba tumum nasma tame taris kama tibis anye taris kama na hakulo tibis tame tenya maksik tar atisa maksik yamat ennerpong na ilo sanje temaka nengko sanje emaka nengko na ilan mening ko saman me lasi ya tipa pia kolike kisti tahapa yet no lang ha sipopis kapok na into mahawi intinya alening ko patakon tinya alening ko ingkit ka anak wan sa mitki yan mamening ko inkan mana hawening ko inyetipkis kama intinya ya mangkos na intinya nening ko yawakas ma yin na timanghaning ko intinya yaw ko ning ko inkan ma lasi ya tipa kisti tahapa saman me pia inkan mening ko makwa mo ungwene ko kisuena anyo nangka Anyep iyan maning ko leke ala se yaktepa pia sepo sewan mehe wanta ningko ilang momita kesuenak ningko ingen kek ningko anyep nyanko vuelta nyanko empenesken ha nyanma ingen kek ningko sewan mehe alas sehe koleke balsang kay marka piyal kapo se popel kapo met koninko balsang ka nialman ko kelkoenak alas se koleke sewan me balsa ina Nahonep api besaw na en mame kamanen ko anye pasi kurto la tenía la familia tenía unha taman manha mit ko tayo mas kesto menen ko familia lima ui tenyo
tak manmanhak makuaya mamaya tinyo ingit na kita ng kustumakis po na tak mamat ke mamasa tinyo na umili ko mukha salu asma mi kamala ko ame siya mukha mi yempe ko asma mi kamala mukha askit tau kes kamala ko familia utawanan ako kespuina na umili mitke asne kamuk mo inimita siya makna mamay oniya ko tinyo semak nama kami ta anje ka ak na hone tak ko ni ta se kan ko na ko sama familian ko na ko siap na ko ne kesetan han ko ta pas mama mi tak sina mo na to na mo ko na pang ko tinyo hawi tin ko mo ko na sak sina mo pang leklay kan kan min ko pese to na mo na hone akawan himites pas mo ni ko misika kayen men mas kisah mit ko immesenen ko mamaya mit kon ha imkisenen ko ye mas kisah sa ha sinama puna tok mukwana tinyo tay bangkok mo mit ko mula kosno ho Aswete elta semnia aswete metkeselta religión salta cultura sanapa que lo que es también akwai u religión evangelio tenyo kelenyem que es religión evangelio que es buena vaya como que es buena. Na linas ko nanghan na sinamas ko na kultura indígena na timakalta ni Mario Masimia na ispo tiyaya mening ko. Mulwita ening ko timana na mangwita ening ko timana yayhim maskala na wansak ha ening ko ingwitay o na aya ni maskana maempayo mawansa ening ko ingwitay o iglesia ening ko timakastan sikko ko mangwitay ening ko timana mangwitay ening ko pleno na kultura indígena ening tamen na awening ko ilwaning kiskama timana na hone pleno na imo na tinyo moite ko ate man hamay waile adento inentami hasta tinyo keswina mansa keswana aptilwalingi kamo kitko huantu mansa ha kiliklaw keskama kilmahaya o kilwitan na sipo panaktiyak mo na hangin ko nung kawan kinin ko uleklak ha Nyanin ko mo timahan helek lumakis wano on sanlik lumak sinama punapayuma sa hanin tasupan ninitin ko at paisi o mana sipo panak ta hone mang kawan kinin ko nyan mang kisik halilisyon na hone ta mama aktiap ma kiswoy na kan na hone pleno na mo na maskin kema engkol pa mete mangkok na sekta dioma unsa warani aspa mesmo akton na kesuna aktinya maskio na familia yang kaning ko mukam kan kisas po an mahay o sangkol pa mete warani ko muyeng makamas payuma ko temaha ko asketsoy aspa mesma dioma mupa mesmo hawin hatsa mupa mete warani tinyo mansa ko dioma aspa mesma temaha ko asketsoy tinyo kung kalbitamas ka ng set ko na mangkos pa mesmo na dioma ma warani aspa mesma keseta kung kesuoy na mukama
na huli akta man kospa mite idioma na huli ta ma kuleklaw kasi ka idiomas pa mias matinyo hawin ko yung payo mawaran nitinyo sa idioma ko yung pa mias mana taso pa ako tiri kami yung payo matinyo ko mingkawan ke kumahinta haso keso na masante ma akinyo mas kalimpayo ma sana pa na payo ma masante ma masking may alang ko maskok sa tapkis payo ma sa tapkis pa mias ma waran tenyon ha ko aswani ya mas tamo kan mas pa mias ma waran na as idioma na huni ko a familia ko tawanan ko pa mias ma idioma sa waran pa mias ma Taasinen sen paima paimen ko sen ken pamas paima masking paima sen paima pamas paima ko Asik se familia met konen pa mas manin ko samat sana panapay wan sawaran ke update ko na wan sawaran ni matap kelpang me payuma impayuma wan sawaran comunidad nueva promesa avene ya koho aquel pas miasma el paibo masanapan moxemamita yetnema miyenyo ma paibo masanapan napoka ka del pak miasma wan sawala yo paibo mata suerte a cambio na mit ko kisluenas pa mias malin payo man set ko na mit kong koy na on taha may alang ko masking umaning ko impayo mana na tenyong hako astawana na kisitaw it ko unak na waran ni hamitat pa mias ma takalakiswet ko waran ni tiap ma payo ma na mit ko may alang ko pa miti timanening ko impayo mana maangko maskan ko impayo manening ko impayo miyang ko nining ko ning litana payo ma na aswitay ang hako timana yaw ko hong kay dosay aldea na hong kay komunida na dosay aldea mit ko pa mias malening ko pa mias mo na idioma na sana pa na maklim asalay mo maskas pa mias man naman ko sa kamanas payo ma ening ko iringi me ostala esperanza molyenya wa mo kama ening ko espayo ma idioma nening ko impayo man aringi ma hasta estancia man kolyenya ang haspa mias ma na warane wala na payo ma na mo temakha ening ko kisway na kiyan mo ikamo mo ang sit ko na kumay angkos pa mitining ko impayo man na kweneneng ko na ko ni to anyama na impayo mawaran ni ko ni to abuela man ko ma payo ma idioma tinyo ko ostawana na awaran ni haspa miasma yaw ko na hong ka ito na familia waran ni haspa miasma mit ko idioma laspa miasma ko ostawana na